Kubor nakaslem jong unongsan hima. Watla ke Jingjia Manipur, kampat jai-jai, Henry Menteri Rang Bakdo Kariu Narendra Modi, ukhlem patlet ban jengok ya kata jela haduk mentah. Ya kani la ya thu Presiden Keseng Kongres Mallikarjun Kharge, hagabawla tho akaran San X, da kabaong babenta la shispa sa punyo sngi, kajela Manipur kala shakta, Henry Modi, dan ya kapor ban jengok ya kata jela. Kharge ula tho ru ba kidur ba ishir kai jong ki khna ki bala syak thombor, kalapen kendet biang ya keri barok kawai, balau yu ishai bala pendan kam ya kata jing ya per jing mut, da jing thombor ki khlong khna, bat ki kintai. Kharge ula keno ba kejela Manipur kala kelalong keren sani le thma, tang na kadau jong ka BJP. Syok Kharge ula ong ba Modi udai ban weng no yu Menteri Rang Bak kejela Manipur, ubam la menteri kam, bat kani kadai kesin jam baningkong ban tek lakam, ya ki Jingjia ya kaja ki ban wan hadien habut.